iya naulina Nabi Adam nala tu pak buro tau materiolo maka dia komelo kominu bacangi salawa napa mo pau maka dia pap kedale na pangalatal ko Nabi Adam wala pak bura napa mo inu ya kongkar racunnya tu gagade nak kandre pak disangan napa tamai tahu de to nak kandre apa iya tu papa kedale na Nabi Adam jadi iya ro pak doang ngepa pak kuraga milori punnya untuk milau asal makan tapi kadang kala pun Allah Ta'ala kong kagaga ilau tani yaro nalengi napasisele pada kong kana anak milau piso siru minalengi pak maka dia ko lengi piso nira imatu limanna dia ko siru walengi dena bahaya maku mati itu pun Allah Ta'ala tulim milau kamaki oto na motor minalengi aja tamacai apa oto kamana lengi na salingku lakaita kamakiro jadi pokoni monro agama ewe na dena wadding tuman nawa sipali betungan na ada maka dena wadding inawa nawai majapo Allah Ta'ala maka majid na liya bilau liya nalinga ang kedua aga-aga marepa ipau tapi dena pada itu taufik si bawa hidayah makanya itu ketoma carama maka daki wabillahi taufik wal hidayah jadi dia nang ketomang kali ngatau maka da wabillahil hidayah wat taufik kulillahi wabillahi taufik wal hidayah ya kumakadai taufik berarti petunjuk ya kumakadai hidayah berarti tuntunan betungan na ijagai jadi ia rupa disengenge termasuk taufik tapi belum tentu menjadi hidayah jadi angka tu tahu pak napala pak dongeng ngitam sigi tapi nalupa baca ikut tam napala napala kada Allahumma tahli abwaab rahmatika napala ku masuk pole masih Allahumma inni as'aluka min fadlik tapi dia ni ngerangi konoloi jadi bedanya ya dua agama ya kumakadai hidayah yunrong yukupong Allah Ta'ala betungan nasyunrongi pamasewe ya mi kumakadai taufik berarti petunjuk pada kumakutana kak kada kindur masih nurul hidayah maka dah oh ya kong liwangi masih aku tu watai pamulangnya akan kong kali korang berarti itu adalah taufik petunjuk tapi aku makada kak kindur mesti nurul hidayah maka dah milawan tarak kilokoro itu adalah hidayah jadi ia ko bialengi hidayah tasik dia tahu ijagai ukupong Allah Ta'ala ia ropak disangangi petunjuk mi jadi aja tak ada ia ko macai tahu makanja ni pak dongan na salama ni de aja tak ada ia tahu macai itu salama de gaga tahu pak de ni sangi maka dia ku iput ja yo lilokae bunyi tapi magi nang kamu patau na buah liloka padahal ni sama nak kada malang mau ku iput jai karena itu di luar dari kemampuan kita jadi iya rupa doang ngepa pakuraga milori punnya untuk milau asal makan tapi kadang kala pun Allah Ta'ala kong kagaga ilau tani iya ronalengi napasisele pada kong kanana milau piso siru minalengi pak maka dia ko lengi piso nira imatu limanna dia ko siru walengi dena bahaya maku mati itu pun Allah Ta'ala tulim milau kamaki oto na motor minalengi aja tamacai apa oto kamana lengi na salingku lakaita kamakiro jadi okoni monro agama ewe na dena wadding tuman nawa sipali betungan na ada maka dena wadding inawa nawai majapo Allah Ta'ala maka majid na liya bilau liya na lenga dena wadding jadi tu ampai kau tu pura masampaja tu libaca subhanallah maha suci Allah betungan na ipacingi bipung Allah Ta'ala poliri panawa-nawa majai aja tak kena nak magi aja nang kapesa kata mako tu tuli masampaja mo magi aja nan ribalawa seku
Angkat ya rolano de nang kana sampajang image je na tulik dupase. Aja. Magai, wadi jajin dupa tapi dia nak baraka. Kalau anak nallo salamana. Yo pui di dia na mega tadupa tapi manci paka pala korang ya nak ta. Dia tu ni risapa, ya sange baraka. Ya jadi na wadi ta di aspek. Na unronna na taruh puang Allah Ta'ala barakai la rosininna rupa tawe ko taulino mo okui nabi tamaloto-loto. Unronna na taruh barakai. Jadi ya komelo ki lolong barakai eta curito ngani nabita. Curito ngani. Tapi kak de to tu ni rulle mas curito ngam maka dia curi manang de to. Betongan na ya sange tu macio ya kong katau mangoto ite na to malala to macio matosan nah yo lumite letu ya dia sange pak macio de to na kada ya kacuri nabi te yule pa pada si sama kada masama den rulle pak ko nabi ta melo ta curi iya na dia na tinro nabi ta ko dia na baca an surah ko pre masa pejangisa an surah na baca surah yasin surah ar-rahman suratul mulk kemudian suratul kahfi kemudian na baca suratul waqiah nabaca anna surah nabaca nabi tanah koliu moto ni masam pejampan ni arwajan na dapi subuh purek bas subuh tay napa liu-liu nabi ta apa napa istirahat pak dia nang kena tindro siwan ni jadi tapi dia tu cocok ya curi ropa apa dia agak tahu ko pure masuk peja sunat subuh angka gata ko masigi ta ko pure masam peja sunat subuh liu ko karpe ya cairi ha koliu makar majan kata watin ko masigi padahal nabi ta ya napura masam paja sunna liu nang kagulu di mana liu jadi sunna yero tapi makalala ya curi makoko panang kata lo makana magaje na pelo sigi betin pura pi masam paja sunna subuh pura ni basubuh ta itu masam paja sunna subuh liu nabi ta metet tameto palawangan na ya tu betul yana tu ampai pakai moki jangi kama pada piri 10:02 kesempeja sunat subuh 10:05 menit 10:02 makan jalan ada kupurek batai 10:02 menit malampe-lampe waktu nate masih kiri pak ukun itu onro makan jatuh ngetomilo dong apa dua kelompok malaikat si runtuk malaikat jaga waktu nawani siba jaga asoy angkanya kutuno jaga asoy si runtuk pada petugas na Pertamina ya koelei petugas wannya siba petugas asoy si runtuk ikoelei makumati itu malaikat yang menjaga langit dan bumi, menjaga bumi di siang hari, angka memang ni no. Yana tu ampai ko macawe subuh, no iya tu malaikat. Yana tu namoni manu Itu ampai maka dan Nabi taya ko ayam jantan berko betongan namoni manu laye. Dia tu na waktu sambaran on rimoni. Ate si di onron na no malaikat seperti ke malam. Melo i mangaribi monito tu. Melo isubu monito nasaba na itameti malaikat karena cahaya malensa mata ayam bisa melihat cahaya putih ya tahu de anak taliti tahu ahli ko Amerika maka dia mematoro lensa na manue mata na manue naulen nita cahaya putih ya tahu de jadi semeto malaikat yana tunah kana bita ya kong kamanu moni ilaudohko nasaba magai malaikat tunaita ya mikuasu mak boka setan jadi nang kata lalu nak bokai AC setan itu aja mau tersinggung jadi kemudian okui nabi tamunro puncak na barakai wassarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak laqad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia nasabak ternyata sininna kemuliaan ko taumo nabi tanonroy tapi iya ro nabi tadena melo masang nalenyu makna iya na melo bahas iya ro nabi ta nasaparngi lalang pekwi carana umma na istimewa yang pe makadaka asele nama tu ye supaya yakin makada makanjak moje pe lelang asala makangi pak maka je te gatau cede-cede neraka tapi dia toga go kodi
cede-cede tamaranaka. Padahal kotomelo mak bicara pamase makkoman idi tonga manimatu kotame ranaka ina makunrutongan makkoy iya ro nabitta nilawi pong aja nama lampe umuru no mak. Satu permintaannya nabitta aja nama lampe aja nama tatu ya nama tatu aja tapapa dari umat na nabi-nabi tayolo nabi-nabi yolo umat na Nabi Musa, umat na Nabi Isa, umat na Nabi Ibrahim aja tapakir umat ku ya. Umat na Nabi Isa ang kasi aserara tu na taong umuro na, umat na Nabi Musa ang kasi 1500 taong umuro na. Bayangkan ni kung katau pa si 1500 taong umuro na napaboto, ina de tapaboto. Tapaharap. May tanang pachaw. Iya na nilaw na bitah. Aja na namalampi umuro na umat ku ya. Yan na tunah kada nabi talikulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Iya riya umatku antara 60-70 tahun. Yan na ro. Aja na malampila da puang. Anna na 10 na 70. Yan na ro mega mukulayang. Iya. Jadi kung kataw mate na dati ni anna 10 na taong umuro na namate makadaya janchi na mematona na bitak palongan na na. Jadi ya di tomato pun ada pi ena 50 sera angat-angat tani je. Angat-angat tani. Pak nandapi itu pak dong. Betul kan nabi ta mematoh milawi aja na malampe pun. Jadi yang katau keluarga tak mate nadapi 60 na tau ngumuruk na namate. Gang ka 70 aja ta masara nyawa. Maka dan nabi ta mematoh na milawi. Jadi maku itu aja ta masara. Maka dewi mate lah kaiku 50 60 na tau ngumuruk na aja na ta masara. Pengilawan na nabita. Ni kata tu tahu nasa mati mendadak ustaz. Padahal 50 ni tahu tu nasa mati mendadak. Sang mati mendadak sila lo na jaji na mati. Iya ko 50 ni tahu tu nasa mati mendadak de na mati mendadak. Ya tu na makan nanti tatu. Itu jadi. Iya. Kemudian nilawi nabita na sabak mapunco umurukna. Tapi makade nabita puang. Ajak lalu tapapadai pahalana Nabi mak dioloi umatku nasabak rogi ngapa tu ya tu nama ponco ya tu na cendek Muhammad maka dia puang Allah Ta'ala taruh ni pe Muhammad pangilau no pangilauan na Nabi tak ang kecil di Nabi asalna Nabi Syamun maka daki di kokui pelek barak Samsung ya setita pelen na to pelen na Samsung atau roh ni maka raja batakalena itu Nabi Syamun asalna. Syamun itu tahu mamusu mewai kapere lebih si 10 tahun mamusu. Iya ro sanjatana tanya bangkung bangina kaladaye bagi bembala katau maka da rahang unta nala bangkung tapi dega ga umakna jadi innami de to siaga nak gurunna. Jadi nang kau stas dega nak gurunna tuai anggota na je Nabi Syamun iya. Itu tulilau tungka mi dega gatu dega tau mena cara mai betul kan nak alena tu ngami berjua jadi dinah de nang kanang ngol-ngol di kadalo ko me mubalika karo pasantren ngi bangun nge angka je roga kami pada cengi de nang ngoli ina alena mi iya ko wani mas sampaja se sampaja-sampajanna iya ko suima puasa tapi tu 5 musuh Nabi Syamun asalna maka laki di Samsung mati ya Nabi we maka dari Nabi ta au pakanjak na ibadah na ye asos sama puasa wani-wani matahaju napa mamusu berjihad maka dari Nabi ta wat di gaput talengi umakku amalak wat di ngekalayero itu tandre na pangilauan na Nabi ta wat di ngekalayero pa umakku maponco umuruk na kasi alengi apa maka dari puang Allah Ta'ala taruh wali Muhammad ia tu nang kayasan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin nakalai onna ia tu ya lengi Lailatul Qadar itu satu yang kedua maka dia Nabi tak Nabi Adam pun tak dampengi dosana namaku menyatas salan roh aliti kasih umatku ya roh maka dari pun Allah Ta'ala suruh di macur di puasana
Yan na to nang kayasan puasa muti. 10 telu, 10 pa, 10 lima, umpo na ulang ni. Katong mali 10 pa, 10 lima, 10 enam. Umpo na ulang ni. Yan na riasa puasa muti. Ayamul bid asan na. Talung ngasori patangana ulang ni. Jadi umpo ulang ni rekeng. Yero Nabi Adam waktu na yatin para lokolino inak mabolo manang ihalelena. E olina Nabi Adam tu ia kanukwewe. Kanuku jadi sinin na olina Nabi Adam tu kanuku. Itu ampai dia nato inamo. Pak nule gato namo tok iku kanuku. Iya na tu na pakai daleki pong Allah Ta'ala olina Nabi Adam itu ampai ke kanuku tak. Apa iya tu kanuku olima to pak cuma pole lalang nyok ko he. Olima to iya na olina Nabi Adam nala tu pak buro tau materiolo. Maka dia komelo komino bacangi salawa na pamupau maka dia papap kedale na pangalatal ko Nabi Adam wala pak burah na pamuinu ya kongkar racun itu gaga dia nak kandre pak disangan na patamay tawe de to nak kandre apa iya tu papa kedale na Nabi Adam ya to. Jadi itu papa na pak guru nga to mato riolog sebenarnya tu kalau ko to pandrita napa curu pak indok liman nako mimin wepel yo putih di mahkamah guru napa curi ne na rasa-rasa apa mapala kamah edo iro termasuk itu mah kada alai pak burah yaitu agian riani pak burah yang itu ke pak burah dia nama diliwa mandreki bembe tapi pak burah napa surang ite na subembe yo pui di komasi na bembe na sama tahanak si cakong ita pa cakon na naman dari panandri jadi di makrito pandrita ali Pak Burah ang katau pandrita oleh masere oki masere mako pamon rumupay na Pak Guru ngi oko guru ta Dr. Hamzah sebab murid na Dr. Hamzah manaya podanga jadi letik ni agak Pak disangang lokuya sirun tu ka aku riang tawi tedaku galak pemandre bembe ya ustaz ya tungan nama kadaka nandre bembe de kan ayo si salah lau kabi imah kadaka kang pak dongan aku tong mandre gaga na den to si salah apa makadai angka guru koko masere ahli fikih dan ahli tasawuf nah pak guru makadai sinin na tu sewa puluhku menemui Nurul Muhammad puluhku itu nabi tah. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Bembe itu ipancaji polo ko Nurul Muhammad. Nur nama to nabi tana pole. Iku polo ko matoko. Dia na mungkin maka solah ko sirunti pada nur. Iya na rumo pake ko me mandre. Podangi maka dia gagay polo ko Nurul Muhammad ipancaji. Polo ko matoka Nurul Muhammad. Tamu ko siruntu mencaji Pak Burah. Ya bismillah ni napa masalah walau ko nabi ta yana to nang katau mimau yolo napa na baca salawat nabi ta napa nandre maka da andri alusuna dena solangi to kasana yana ro nak kada alai Pak Burah tapi itu ko Pak Burah dia nawa diliwa andri alasan alai Pak Burah nandre 5 pen nih makom itu de Pak bicara gini atau memandre bembe ta coba-coba mui melo mandre gaga na to si salah iya to na ro na Pak Guru nga biasa guru tak biasa na lalo makada iya to kong kagaga na alergi balerakko ki nasu iya ko tunu balerakko ne wasi salah tunu balerakko napa musuro bacir napa musuro mandre paja niya to iya ko udang nasungi udang suruh bacanya to napa mandre paja ni dena to nata kimon rina Pak Guru na to pandrita jadi lau pasang ya begitu. Kemudian itu mak bicara keutamaan nak maka dia ro nabi tan lau mematoi aja nata pala pelepirang apalana Nabi Adam waktu ni suruh ma puasa pak hari pertama bagi telu watakalena ma putih apa ma bolo mana ngalelena sisana ma puasa si bagi teluna si ma putih ma puasa si telunga so ma putih mana ngalelena ipacingi ni dosana maka day nabitta nigi tau mapuasangi talungas solalan nasi ulange inariya saya saumin ayamil bidi
padai ko mapuasa isiulap bujur. Iya, jadi tomatku makura-kura jamangin na puasa-puasa ni. Toh, Pak, iya na tiasang umur maponco tapi mak baraka. Mega Pak, mega. Idi menibawang apa angka mana mau turunan ibadah. Maka da ya dia uleh mapuasa sunnah ustaz. Tapi aku pas sidak dia ko sumbang kura-kura muka laka kada alhamdulillah sumbani. Apa angka mana turunanna? Sakka wajib pas sidak sunnah. Sampajang yang kawaji angka sunnana. Haji wajib umrah sunnana. Sahada wajib salawa sunnana. Jadi yang kemana turunanna? Jadi aja tak ada magai nabi tamito milo yang itu makada angka tu ibadah sanrelok kumana mu puang Allah Ta'ala tapi angka ibadah puang Allah Ta'ala patentui barakak na rewalok kelena istilahnya alina meto mato romana ngero tapi angka ibadah nabi ta yonroi mapasandre puang ngeme mato pasandrelok nabi ta iya natinah kada sunnah itu ya ko wajib perintah puang langsung padahal namanya sunnah perintah puto cuma kami nabi tiap pengakuan unrulak na pengalat ta'ala puji nabi teh pada ku idi kong kaparenta mah kada angkat tahu koko tu alena tu iya na pengalat ta'ala nabi ta yunrui mah pasandre na tunah kada sunnah puasa sunnah angka puasa perlu ku puasa perlu ka puasa ramalan wajib puasa sunnah saning kami oke nabi tiap pasandresan tapi lagi laku mana mu puang cuma nabi tapi pengaumi daro apa angka tahu magala ma puasa ya ko puasa magala tapi suruh masuk baseke pagah kami tu mako di nang kena ilau si sumbang tak dek je apa angka kali-kalina nasam maga je nang kata we melo ya len di lagi tak kena jadi tapi aja tahu jai teh ko masih mas sumbang apa angka to nak kapu ya tu angka to kelebihan nak lihat tu hayalnya ko pong Allah Ta'ala maka datongan dia menang kamu runtuh kak mas sumbang tapi ya ko puasa dia mulai kalah nah kita mako tu jadi dia tu no wedding dia capak pada tarupa tahu pada di maka pada ustaz maka dah syukur ibadah ustaz dia agama kuat pada kekurangan tadi itu gagah manusia itu penuh dengan kekurangan kemudian iya naronilau nabita ini penting tak ketani masa kunimatu monro keyakinan maka dia nabita alengi hadiah umakku wangi iya ko sempajang angka sempajang pak palawangan na mga ribi isay marepa urampe dia na mereka upah koling sampaja sunnah awabin asanna iya tapura mas sampaja mga ribi wadingi mas sampaja sunnah jolo don raka sampaja sunnah munrina mengaribi enapaki makat dek mala sampaja sunnah annar rakanna tak don raka ci di Yerusalem awabin asanna angka to pawi maka sampaja sunnah toba cocok matoy magi niya sang awabin karena keutamaannya magi niya sa sampaja sunnah toba nasabak fungsinya makadai nabi ta pesanan nabi ta nani gini tahu jami sampaja sunnah awabin cicang pada ya tu tahu na rekomas sampaja sunnah 12 tahun ngitan mas taru-taru ya dampengang idosana 50 tahun ngitan ya naruyasan umur maponco tapi mak baraka magay ya ko siulang ita jama pak kata lupulo sona kali 12 ni gare berarti annar ratuna teluratu annapulona tahu jadi ya kota jamai awabin emat teru pada ko umuru tayatuna cata po Allah Ta'ala mas sampaja sunnah teluratu annapulona tahun nanapay siulang yan nariyasan umuru maponco tapi mak baraka jadi yang katu tahu pak 50 mi tahu tu sisan na mati laire kengi ko po Allah Ta'ala malaikat lebih 5 sabu tahu tu ya tahu maka ada nak kote takut tu nasa deh mati nang te ibadah mutare ke siko etana ternyata sampajangi na zaman na di tomatoku waktu tamalolo biasa tolo salah dok tak biasa tu maka itu mato menaji ustaz to mainga iya na rota jamar
tak gangkul yang ni. Pak dia na mungkin tambah wajib pak dia na mungkin. Namo ama galak tamas sampai jam mengeri dia na di pagan asirarakan. Tata ia telum mati lampu tu lampu tata ia telu. Dega gaja sangin tu makada. Melu dega. Iya ni sunnah wat dingengke. Na wat ditatambah. Iya na rodilau na bitta. Ni gasutungan na sampajang iya wading. Ni ga sampajang. Maka dia tahu pandrite ia sampaja sunnah awadin sampajan na Nabi Isa. Jadi ya hadiah mana tuh Pak? Imun na Isa yang kata sampaja sunnah mana Pak ya wajib Pak kata jama mana mona toh aja no rampe wajib urusan tanah ro iya na sunnah walengi modal sampaja sunnah imun na Isa sian rakaat dia satu jam. 2. Oh minimalis. Minimalis ya tuh. Iya tuh imun rinna isai patan rakang. Dena 2. Iya muakkada 2 angka bawah maka ada muakkada 4. Maka dai nabitta hadis sa puluh ku Aisyah. Bayinena nabitta rampe. Maka dai mapasangi nabitta Muhammad SAW. Nigi tau mas sampaja sunnah patan rakang imun rinna isah pada padai apalannya itu kumas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat diberi salam aja langsung apa walaupun boleh. 2 nasi masna asana tak 2 rakaat diberi salam. Tajami Pak, tajami ya. Makan jalak dak tu kalau pasti sambung wittiri. Tajami patan rakaat sampai sunnah imun rinese langsung ni mawittiri. Magi suruh ki mawittiri. Ya komoto ki mas sampai tahajud. Dia na marigaga yang penting tanya wittiri iulangi. Angka po tu tahu makada wasa wittiri ustaz patutu cocok nih patutu memang tapi iya na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah. Jadi makanya Nabi tak akhirkan witirmu ya kupura kau mas sampai jam mengaribi aja jolok mau witir apa engkau paisah ya nanti asam akhirkan. Makanya Abu Hurairah ya napura mas sampai sunnah isya langsung mau witir telung rakang. Ya komoto imat tahajud dena na witir ya Pak Nabi tamah kada la witrani illa filai. Dena wat dinga kedua tema witir siwan ni ciceng. Tabahan ni kah? Pak maka apa tiga tahun nasa jana tu pura nama witir dena ka sampai sunnah imun rin. Tahu sigilingan nau tak nanya tu nasa guru tekal siden Pak dena sangi dalile tu. Mawatami majje tu Pak iya lagi naletu makokoy ko mak baca hadis ka angkamu pa ya rodosek kumadari utalipo mah kadaga masuk nih ni tahu kak mak baca hadis ubaca sahadis unanung buka angka kita hadis aku mulai rawali seret na ulang melosi di meter lampena aserajili iya melosi di meter sakana ya serajili na tasi debo ya rong ke sampai 4.000 halaman. Kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro iya naro baca-baca madari mi tahu kak mah baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka 2 pemaknaan ko mi tahu nak dari itu telepon ini doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia su telepon agak makna nih na jelaskan nih sapatun oh ya dasarnya nasaba may menyamamu mako ko to mak guru na kamu stas Google manum je ustaz Google apa mandari itu mak dupang. Iya jadi iya tu ya apa atas kami maka pura ni masih sekolah pesantren masih sekolah kuyayeng fakultas dakwah tetap kak kong kagagau baca hati-hati mau Pak hati-hati mau Pak apa mangai ajak kami ya mitafsirkan makoro nah salah apa otakku maniwacuri jadi penawatding otak namo patau pandrite apa angka standar na tay napa di matafsir pada mu ini to leng itu apoteker leng dokter
Iya apoteker, mak lupa burai, iya dokter, dia yang kasih resep. Dia itu gak apoteker, maka dah ketalungan re, dokter itu nak curi, maka dokter ketalungan re Pak Burai. Pasti di namuan dia kata maka ada psikolog, dia itu apoteker, resep pasanlah. Makomati itu agama, angka ulama yang membuat resep dalam fikih. Angka tuh apa tuh nasa torewa mana aja lo, kok kurangi si bahat desa cocok nih, dia tuh aja nang kayak di salai kurangi si bahat desa Pak nang kata tuh lima kali kembali ke Al-Quran dan hadis, tahu kurang kajok kayak tuh. Dia nang kan disalai korang si bahat desa. Magi pe na deto barani pasu pendapat. Nah sama standar na te pasu pendapat 500 pahat desa, 500 pasabu had desa na kuasai na pawa di pasu pendapat. Pendapat pribadi. Nah ya kita na Imam Bukhari itu sabungi had desa na. Imam Muslim asera sabu. Jadi ku pasigabung ye si ratu mi anna sabu. Di patu baca na 500 sabun apa di mapasu pendapat yaitu ampai de gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim macam mana nguk Imam Tasyafi. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Nega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari ndak usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dena pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun 20 hijrah na jadi. Iya Imam Bukhari tahun 100 asera 10 hijrah na jadi. Tegere delana si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun 100 asera 10 berarti 100 tahun lebih si salana. Imun riwi ulama hak desa Pak Imun riwi Imam Bukhari tahun 100 menilai ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua napa jadi 200 mani dua Imun riwi mani itu ampai degapi kinna maciok Imam Tasyafi cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker napa 10 hadis tapi ia kopiki tanya hadis na pake lari lokku ulama nasar iya 500 sabu hadis na apa lah iya hadis upa 10 ngan nami ratuna nami sabuna dene to itu sabu dena seimbang makiro jadi aku kapacara mau Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim dah usah itu Syafi'i tahu sigilingan otaknya itu dene sangi sejarah pada ikong katau biasa makutana maka made mutama PKB nade pagaga napai Golkar itu moto tariolo dena tama PKS dena tama Gerindra nade pagaga Pak P3 kami biasa si Golkar makiro jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama jadi ya ini Pak ya tawat tak ya pasani isapaban ni iro tau pandrita mana saya asal makan lah nokuni roma katani apa ekotomelo re walaupun nabi tanah dia tu siruntu nabi tadi isapa ni ro ke kan nanungi nabi tatongang mana sa asal makan nang kamu ti sa pakita lino do iro na jamai tau pandrita ro de na larang ro na mana semua to katanya ngate ite gere guru tak Abdul Rahman Abodal ni gata misangi guru ta makada ni gata dia makada tania wali guru ta na mana sahih guru ta nya aji patahuding sipak dua ka na curita ku bola-bola ro ku pesantren ni na saya tu guru tak Abdul Rahman Abodal dah wali tu wali luput na sama magai tak diwujuna waktu ni lemah iya na sa pasurui pas upalenna lau buka ipasyo pawalunge apa manilalo na aga zaman na guru tawatu na tu mamaudu mameraja mabarasanji mabacodo salama yeni palena kangan re guru tanamelo manre madojolo codo salama masyarakat guru mabaca talaki kong katau mate matahlilan mabaca yasin na najama manang ihe manceji wali tapi angka tu tahu mako kuai na tema nang iro tama mana gere neraka kuna jamiro tapi dia to kagak kuat dia kagak
Degaga. Tuh kagak kok degaga Pak. Angka. Aja na dalele tapake apa ya ko dalele make kamu patu apa ngewangan. Iya ban negara tatimbang nang katuak kala nalingi puang pakanja ki otae gare. Gurut tak ya Jadur Rahman Ambo dalle, gurut tak kali sidendreng, gurut tak mali belawa, gurut tak saada sengkang, gurut tak kalibone. Magi je nang kasapaka mana to pandrite mak berasaji mak modu pamiraja sapaka mana nya to pandrite we mak tahlil akong katau mate we, sapaka mana mak baca talakingi, sapaka mana masyarakat kubur we. Magi je na sapaka mana, we magi je penan jiwal di mana mi. Iya ku iya jama-jaman na cacame mapuang Allah taala si banabit tadi na mungkin man jiwal di. Ya benar tak kata ni mas. Iya naro salompe me curi roh. Na to me makatannya ko tau pandrite apa angka ulama bisa memberi syafaat. Ya bangsa aku ya apa no ko to ma tu macio. Itu sampai kong kemakadaka pendapat na guru tak Jadur Rahman Abodale makwai. Pendapat na guru tak kali sidendri na pendapat mana mo. Magi na ko karo madenge nasawa dewa kada nabita maka ni tahu ka. Nabi sapawi ia naro tafsir na guru menjelaskan tafsirna pendapat na guru tawacuri. Namo tu guru tamu iwatu nai tanai makada wadi gamandre ko bola na tomatewe maka de guru tamu ini kamu tanai muiga atau muing apa alena ketua majelis ulama na jabatakku makokoy ketua majelis ulama guru tamu makada jabatakku ketua majelis ulama. Tapi asakku muin Yusuf. Nasab iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat. Tapi ya muin mutanai aja nana dalil podako. Ya na bawa podako maka dah mulai ga mak boleh tau matewe ko malibasak ko. Nasab de nasangan de kepale. Mako ni guru. Betongan na aja mulo tau mateng na sabak melo molo mandre. Tapi ya kok maliwasak kon reko guru teh tapi tanya pendapat namui tanya majelis ulama pendapat nami mui mage nasabak guru tak memisahkan antara jabatan dengan penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi. Itu agama itu begitu Pak, hati-hati. Padahal itu ko iya ko tatanai ka maka iya ko ulama NU iya na pake we iya ko Muhammadiyah, iya na pake, ini manibawa ke kami tola, makom itu, ya tidi ustaz pada mi pawarung, aku tu warung yang tewate bale, angka tempe, angka tahu, angka tunu bale, ini manike kene tandre, ya ku tunu bale tandre aja tercair te komandre tempe, maka toa dodo tempe minandre, ya ku ya toa na poji, dengan ya kopi Muhammadiyah tahu aja tak ada maka toa dodo pesan aku nih lo, makiro. Iya itu nasalah ko tuli pasalin na jamay tahu Pak makre guru kali sidendre dito jadi nomor tiga pendapat ko berbeda. Iya itu masalah ko pendapat umba mo sa cocok oh mapangnya wako mataru. Nah, makiro. Tati siya na tamis eh. 10 menit ya. Me kalau ju pandang cara aku ya ju pandang jadi maku ya jadi iya nona jadi iya naruya Pak iya mitia wah ketani masa ya kon ke masyarakat maka dah deji ya bisa ngidalele stas kadang-kadang lele magampala dah he udah banyer rota itu 5 kada tamaranaka teh sali jama-jamangi bida iya lecok udah bani maka dah iya tu agak na jamu jero guru tak Jadur Rahman Ambodale na manca jiwali jero guru tak sada jami manca jiwali guru tak mali belawa manca jiwali guru tak kelimu itu manca jiwali itu na manca jiwali mana gitu jamangi mana satu ko manca jiwali itu na tau ipo dia tu ko Allah taala dia na mungkin ko tau ila nak manca jiwali napa tatanai gare sapar nga gare iya rote tu lipasalengi ro jama-jamang yang kagak manca jiwali sapar nga gare tiga tosi tau pandritana ya ro to 5 paharangnya ro pasalai barasanji ta jamaero pasalai baca dongero engka ga ulama na manca jiwali ya guru ta Jadur Rahman Ambodale 2 onron onroi maka tau pa neci di wetu maka da setanginya tu tanya setak namo idi badi mato makoko ap video call ni gare lo Jakarta tanang ke ko Jakarta cidi kate ko cidi namanya HP mi pake iya tau pandrita ya ling keistimewaan
khususnya. Nah, wat dito joka pak dini salon rong, ya koto tulu. Pemindri ju pandang, kita le belok ju pandang. Mata aga na pake makita tau matindri ni te ale na joka. Padahal tak tutup matanya. Iya dia nulis buka itu. Tapi dia bahas ya. Malah sauli matu pero bahas itu. Aja nejo tak gurui mak pero. Jadi mak itu iya naro ampai iya no nato sampai sunna awabin tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampai sunna dia naik tambah iro ya muro sampai sunna yolona subuh maka dia nabi rakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampai sunna fajar subuh na masuk ro pure bas subuh teh khairum maka nabi ta lebih maksaro lebih inayalino lololisa. Iya tu waktu subuh pak angka 2 sempajang aku tu makan jalan dak. Imon rina subuh angka tu di sempajang 2 rakaat tu tapi angka pendapat maka dapat di ngepa waktu na ramalange ukwa sorong 20 wani na macam ramalang si runtu kak guru ta doktor Aidi Syam. Ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata iro sampai sunna Israel angka palabai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi iya masawro itu di yang kali ingat termasuk ya dua nih iro sampai sunna Israel maka dia nabita si sambungnya puraki ma puasa puraki mas sampai subuh berejama omon ro masigi aja na to makde karena tu papasang tau panrita hikmah maka da aja musalai masigi ku pusamopo de tu mulai patuji dale kegaya sa pusamopo de panapita tanay tapuja etarewa marak gitu tau rusuk pakalino ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malumo mana tu natanga agagay kunolay ilumo ya mataro. Yan ito na pimaliang ito matayro makaraji je musalay masigi on romo ko jolo ya ko de gawa di mujama iliuliu ko cinampa masyep pimoso aja mo sa padale ko mapatamo pi manue mujo kato ya komenre ni manue rewatono yo puidi matindro ni manue to lilalamo bi batat tapi dito na ko tawata de insyaallah itu iro sikan niya maka dia nabita aja musalai masigi wadi moko masuk dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wadi pura rorema kita majene kina pertama nadati waktu suruk angka tau panrita papikir maka tambai pitu menek untuk kehati-hatian ditambai pitu menek kotami waktu suruk makanya aku paliwangi pitu menek napa to mas sampai sunna don rakang agar nasa nabita dia kumule jami ya sampai sunna suruh ero don rakaro padai kalau ku umrah si bawa haji akatelu si bawa ya nabi temakan napa makan nabi tak tamma suku berarti 3 kali itu sempurna haji dan umrah bersama nabi iya napa lah pak kene naisang itawin na dia na salay masigi pak kene ang kataw ko watta ipodama kadalaw ko masigi mak berjama le ko tarigo 5 sa pajasu budate 2 mo pinang kadi na jene na tama iya janji na nabi teh iya na yasa pae bisa umur pendek tapi nampak berkah pong Allah Ta'ala iya naro seko ni ro pangolongan ini iya naro ta'ala mo dala ro tapakan jaki ni akatan niya ngata ang kapapasan na gurut takimuin kalisiden kay makada na namo aju kau mi monri makatan ni kong kamo katan niya ngamo pak ya tu tau dega ketenyangan na lewat tasir yang ngirap balau timur sih ya na pole timur yang ngirap balau sih ya nang katau dega ketenyangan na pak ya nang kasih pahang ang kasih ko tu nang kasih baru kasih ko tu ang kasih baru lah di silok ko tu onro ko na di sisa ketenyangan na na jamay baru na sa salamana yolo sisa na tak di na runtu to pasalan na ya rumah desi de ya na tu to tulijok kami bana mate dega agak ketenyangan nama kali guru tanamo aju kau mi narekong kamu mau ketanya
betongan na mesti ang katodok tah. Aja to siya na tumagampal ay garu-garu. De gagasi sa nga katanyangan. Yan ti ampay pa ang kataw-mataw nasa ang kaya si kiri kustas kaaga. Nasa yaban ni Allah, Allah. Dah fiyan na tinapaki. Magay dah kuna di kaya si na ito. Ya kumakadani Allah. Napungin na ito tatapoy. Nang kahadesa na pa, lalo'y nabita nang kataw masikiri na baci Allah, Allah, maka dia nabita lawitay malaika malomba-lomba turun, no pala silangi, malapor ko ya maka datayo masiyo ko to, lipang nabita tudang, maka nabita melo ka si baway ko. Nasa bayro sikiri maka na Allah. Yan na to na rota baca ko to melo matinro, Allah, Allah. Yan na rota baca. Ya komelo kisuku-suku tabaca ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yan na tabaca. Yan ko to 5 Facebook. Mapas sepi mata na napa matinro makotong itu. Yan na mati to di kajili-jili ni mako apa to di nai te kasi barita. Itu sekonelo wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.